Gani lesigameko lesethu sebani labanyenti sendeke itolo ebusuku lapho khona lijaha noma ke majala amabili lebekadzalwa kungadwa ukuthi abangane abalekele kulenye elikhaya kaSibanze lapho khona lomnye ubese bamgwaza asachaza noma ke liphoyisa lemango khona kulenza ushito ukuthi kukhanzakale emathumba savela esebaleni khona lokho ebusuku bethuka ukuthi engabe kwentekane kuvakale nje umsindo nje ngicabanga ukuthi umntoba wabulale yalo khanyana ke lesasitolo ngaphuma ke nami ngathipha la emgwaqweni ngoba phela kusikhathi kuyofika kuleyo nzawo ngenteka bese babulala ngase ke ngishaya lo mzala ke umzala wami khona la kunangemuva kwakhe naka ndofuya nathi inkukhu wathi ke nayi ulele nakathi ulele usatawushayela lo munye lesisebenzi sakhe legumbi leli phosha lemango naye wamshayela ke bamthola ke wachaza ke naye ukuthi hayi ungathi la ngaphandle sempi emveni kwalapho ke ungakapheli 5 minutes wasiphinzwa ngishayela umzala athi lana ubona umuntu leli phansi lapha usaya kuye kubuka singabe ngabe wakuphi nje hayi kutholakala ukuthi umuntu uwe emathumba aphumela ngaphandle lokusho ukuthi kumbe ugwaziwe bekuyindlu nje lengako lenkulu vele emathumba ungazazi ngwabona umuntu usanje emathumba ugwazwa ngilelinye belija lalama kanti ke baba lelikhaya uchazile ukuthi kumthuse kakhulu lesento lesendekile kubona emathumba emuntu into le bengicala kuyibona yena bekalimele kakhulu umfana ngoba nami nakamemeta ahlaba inyanza leyo ngisuka ngacabanza nje abantu bafuna ukungigebenga ngaqale ngathithi ibala so nase ngishayelwa nguye lo msala ke ngase ngiyasukuma ke sekuba ne-action lengiyendako la khona simkhanza vese emathumba aphumele ngaphandle maniva bekubangwana akuvakali kahle namanje nami amaphoyisa abuya nempendulo ukuthi uthi akade ukuthi bekwendekeni but labanye bakhuluma ukuthi bekubangwa indaba ukuthi uthelona sofuna kulala lo mufi sofuna kulala kuphela bahambe sasiye emsebenzini wasiyahlanya lona wabo yabisukile kanti ke lendlela lekwenteke ngayo kuthose bani labanyenti kule yandzawo kana kusesimala ngamangakhe lapho khona futhi kuyona leyo ndzawo yaseNgwenyameni kunamake lekubonaliseka ukuthi wagagadlelwa kulelinye lijaha labese liyambulala ethi Ndzabeni channel Maswati ngijustice wakadlameni ngina Gary Carlos seNgwenyameni.